Ke United Democratic Party ha ke arfuwi tarik kelalingkot ajar pesan kalapan benar saya ketup kerteng balai ya ki kerteng joki kertong kiban aireng ha ke election MDC sya ke Khas Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council keban selong ha ke arfuwi tarik rempang ajar pesan ha ke jingelang bala pelong ha po ke office terekam jong seng ke badan ha Bonfile Road Shillong ki kerteng joki kertong ki kentup yuba sinsyar ke por roy lingdo thaba no sayong constituency ubadi MLA bamenta kete constituency uba Anthony Khongwang na Nongshikan constituency uba Lee Trover S Bare na Jirang constituency bat uba Mewan Pasi uban Aireng na Nongba Mi Mintudu constituency la penskem yakini ki kertong do uba met ba lingdo bari presiden rangba ke UDP harkat ke jingadon lang ba Tito Starbel Khan working president uba Jamino Mautho general secretary uba Beyond Star Korba MLA ke Mauplang constituency na lor kibe-kibe. Nakaliang ba met ba lingdo la pentip bigidan arpo arngot ki kertong ki banyakun ha ka KHDC bat khanyongot na JHDC bat shen on sapen bana saya ki kerteng ha ketup ke basau. Ulang ma ke parti kala sei ya kinong kun ki babyang tam ha kini ka kenti ke bamenta. Bat ke basngau skem ba ke UDP kan yok khor ya ki seat ki babon ha baro artili ki district council bat kan yok biang sai sisien makan senchar ha KHDC. Usau, but hadian kata apa iyo menpemi ya ka second list. Di kumba kalong mentang ngidon kumba arpo argut ki candidate ki bani khun naka Khasi Hills hakanika Khasi Hills Autonomous District Council, but kanyongon nang tena Giant Hills district. Di kinang don syu sa katu kanit tiliki constituency ki bangsa, but ikani ngin sa penbena hakini ki kendial sngi. Di mentaka sengi ngidon sawun dibangin penbena kini ke por ngidon na kini ke Jirang constituency na Riboy district ngidon hangni ba Lee Trevor S Bare ngidon na Soyong constituency East Khas Hills district iba Sensyar Kupar Roy Lingdo Thaba ngidon na Nongshikan iba Anthony Khongwang ban ngidon na Nangba Mi Mintudu West Giant Hills Mewan Pasi. Tikini di sawut kiba ngin penbena mata kesengi kiba nakaliang jong state election committee nilaya syong perkhat nakaliang jongi but hadian mangilayo ya ka recommendation nakaliang jong ki circle but nakaliang ka district di mata kesengi nakaliang jong state election committee jongi kum keseng UDP ngin penskem mi kiniki sawut ki kerteng. Hoy nakaliang gajong i kandidat jungi basalong na po soyong nong spung soyong am tharai bandang don ganuno ka jingbatay na may laday lapaw MLA ray nakaliang gajong i ka party isu ay tang kajingkit bok kiruyang ba pait ba jong ka nong spung soyong un ay kajing tasyan fi hakani ka election ka banwan ba ni dadon ru kajing snow scam ba kajing kermen ka ba tikna bakin yo ya ke jingjok akan ke election buat ke election hapo nong spung soyong dalam ke basong shit wa du kata lada yo nujor buat kiwe ki konstitusi ngidang ya jajai adu mata re ha wangai i hini sngi ya ke jing ya lap election hang tai kala stang song shit ham tam na ke jing wani jong ba amazing sa sisien kala pen song shit lang yang iru kiwe konstitusi nama bala ya pet lang itu ke jing ya keren hang tai nang tangi don ni ya iba Anthony Khongwang ini layale ya kini election MLA hakadika arhajar akulai naka penusla konstitusi bat mentapan ini le ya election MDC hoy ibsimla banyo ita jingjok hakadika election MLA naki daw ki babun iba nila ya persyang kat bala den rei ngasoban ai kublei i namar baidan ila don biang ya kini kemenstiam klem sange wala dai mat ya gajing remru klem sange rimi syakmat mentaban ya le election nakacu ke parti kabamut naka UDP but ke konstitusi ke jong i kedeka Nongshikan konstitusi hakaba lakon thup lang ya ke penusla bat kumjuru katungan ni tili ki shnong naka sila konstitusi te hangniru ngidon ke jing trilang bat u MLA jong i na po sila ba balujit senram bat ni kermen ba ketika bah nang tiru ngin tristom ba inyo ya kejingjok kabadan brom bare mo
Bali mo Bali le se kadikasin ka baningkong ba pi room siya ka party ka jungi ba ni hiru ni kermen ba le se daga jing tristom ka jongpi le se filadon ni ka bis ka jongpi hakikat tu ka ni trikisnam ba pidon ka ting konsumsi tingi don ka jing kermen ba ni kentu pi ba kin tristom aga bede ba ni election mo mentang I makon ide na katuhi ka snong ide ru ibahi ka sem jongpi banganget pada kajing tristom kajong ila don ka experience ila suele election ila tip ha kalong pumno hang tu po konsumsi nong ba tenganget ba namarang ka konsumsi ha po jai hills kaya fair ba konsumsi kajong nama konsumsi jong kaya rangkat ba ka MLA ngai hang taipat hakawe ka MLA konsumsi kidon South Santali ki konsumsi MDC tengala keli mane ka but ki ong don kum ba khatwe hazar yangi syani ban job dan kam khatwe hazar syaneng kat bahang tai bat kabut total ka dari khatwe hazar te ka bamut ban job dan kam tang kum basau sau hazar tom ban job tenganget ba pin trish tom nang ba la ban wan ra so song ke jing job kapor kalong ka balengkot bat nga kerpat ipi ba pin trish tom miet sni kam disu kapor bagin dang ya tiak thai la ni bandang le suki namar kapor kam sya syu bat ngasu yo jing tep malum malale si ya ka election la ban declare ka arvenyo tarik kemudian nadu arvenyo tarik seneng lala ban file ya ka nomination ba gupta terter bat ka election le si kumbala pentip da sarkar kandai ka arfu tarik jong upanai ubaan jongi main penting you new sas kum kata kejing pen itu bat kejing pen scam kum candidate bani kun nang tay na tirang konstitusi di Kota bat kaju kapor ko mga laong manya langot ki MLA ki bani kun ya kene ki MDC na ka party ko ni Lisboni I ba atri kongwan we na ki nangwa na onam ha ating ka so ba bani thap ni Di ngadap ta kajing kemen ke bakraw hagani kapor bakani kade ke list ke balai ke bangiyo lat ia ka ban penmenai ki official candidate na sikwa ban pen scam yang ni bakum ka party UDP wala radon ki jing kentho nang ni banang tai ngim sim sting ia ka kam bakalengkor ke bagi pait ba ki sania hangi kum ka party bagi leader jongkar. Naman ni sim ya kani daga jingkit kli. Bad ni pinti kinaro. So kumen menyatu yepi bahadu mentah. Ni dayo sisa hagani kenti ke bamenta. Ki rangkan sai ki long tumis bagi samla ki babiang bah banlong kinong yakun ya kani ke election ke bamenta. Bagi dah kemilenti biang saya sisen ke ban hangi. Bakum ka parti ni don ke jingkermen ke bah khamat kum ka parti bangin yo bondli kisit ha kali ke election jo kini ke atli kini this council election. Di ke jingjit ya ki candidate kam simdon genono ke jingsha siliang nre kalayat be on merit lane ha ka jing don ya ka ega bak kabor jongki ki don hakiliang baro ki bangi suntu ba ka imlang salang ka sinong ka thaw ba ka khamtam ka constituency level ki di bandon ya ka jinghun jongki haba ni penmana ya ka kerteng ngilashim ya ka lenti trekam na kaliang ka party om man suai ba kanu direction ya ki constituency henre ban up ya ka jingmenjur lani ka recommendation but ya ka proposal nadu ki circle level hadu ka district level but ka state level lengba ka state election committee tinang ta kadaw na soban ong bahadu menta kini ki candidate baro ki bangila declare ni don ke jingkelmen ke ba kraw hadu kata but ni kum ka party ngin ai ke kesan ke barat ba ke bapura ya ki haki konstitusi ba pe